kuragera ku ibendera TV yarevuga ko igihugu cy'u Burundi cyasohoye maneko nyinshi cyane zose zahawe misiyo yo guhiga abarwanyi ba Red Tabara, ariko kandi ngo no guhiga abo bakorana nabo, dore ko byamaze kumenyekana yuko kuva ejo bundi ubwo byagaragaraga ko ngo hari umuntu waturutse mu gihugu cya Canada akavuga yuko ngo yaba yagiye kwiyunga na Red Tabara. Ubu amakuru agera ku ibendera TV yaravuga ko igihugu cy'u Burundi cyamaze guhagurutsa maneko nyinshi cyane kandi zoherejwe mu bice byinshi bigize iyi si dutuye, umugambi wo kujya guhiga za maneko z'abarwanyi ba Red Tabara. Reka nkubwire impamvu Red Tabara yabaye nk'igisebe cy'umufunzo mu kuguru k'umuntu, impamvu yateye ubwoba leta y'iki gisirikare cy'u Burundi. Perezida Neva uyoboye iki gihugu cy'u Burundi kugeza magingo ya biravuga ko ngo harimo ubwoba bwinshi cyane nyuma y'uko n'ubundi ngo iyi Red Tabara ikomeje kumutera ubwoba kandi ngo ishobora kumutera kudeta isaha iyo ari yose. Ikindi kandi kinakomeza ibi bintu nuko mu gisirikare cy'u Burundi buriya ngo harimo ikibazo gikomeye cyane, harimo gucikamo ibice. Bamwe mu basirikare bakuru biravuga ko bashyigikiye Perezida Neva, ariko abandi bakaba batamushyigikiye. Abone cyane cyane bamwe bakoze bakorana na Perezida Petero Nkurunziza. Uko gucikamo ibice rero kwateye Neva ubwo bukomeye cyane, aravuga yuko abasirikare batavuga rumwe nawe cyangwa batamushyigikiye bashobora gukorana n'uyu mutwe ya Red Tabara, bityo bikarangira bamuhenanuye kamukubita kudeta y'umufiririzo. Ibi rero bikaba ari byo byamaze gutuma hashyirwaho imbaraga zikomeye cyane mu guhiga abarwanyi ba Red Tabara aho baherereye hose, kugira ngo wumve ko ibi bintu babifashe nk'ibiriseriye ku rwego rwo hejuru. Nuko bivugwa ko hamaze gutegurwa n'abandi basirikare batari bacyangwa bagomba koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, atari kuri misiyo kurwana n'abarwanyi b'intare za Sarambwe gusa, ahubwo ngo bari no kuri misiyo yo guhiga bukware abarwanyi bo muri uyu mutwe wa Red Tabara. Arabasesenguzi bavuga ko rero kubukaza ibi bikorwa by'umutekano gushobora kuba guterwa n'impungenge zikomeje kugaragara ku ruhande rw'ubuyobozi bw'iki gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ubuyobozi bw'u Burundi bukomeje gukora ibi bikorwa, ariko kandi bucece. Red Tabara ni umutwe witwaje intwaro umaze imyaka avugwa mu bitero byagabwe mu Burundi, mu gihe leta y'u Burundi ikomeje kushinja gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no kugerageza guhungabanya umutekano w'igihugu. Uyu mutwe wa Red Tabara nawe rero wakunze guhakana bimwe mu birego ushinjwa cyangwa utanga ibisobanuro bitandukanye ku byo bashinjwa na leta y'u Burundi byo gushaka kuyihirika ku butegetsi. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, n'umunyemerere dukubite tubangura twihutisha cyane muri aya makuru. Nongere nkwibutse unkorere like, nyemera unekireho like, uraze ko ugize neza niba wamaze kugera hano. Like yawe ndayikeneye, hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV kandi subscribe yawe ndayikeneye. Nyeneye subscribe nyinshi mu nkundire muzinerekere ko muraza kuba mugize neza, hanyuma ubundi rero dukomezanye n'aya makuru agezweho akora aya masaha ku Ibendera TV. Nshuti bakunzi bacu, ni munyemerere twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe, mbabwire yuko hongeye kugaragara drone yateye ubwo abaturage yongeye kugaragara mu kirere cyahitwa kwa Murima. Amakuru aturuka mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza ko abaturage benshi bongeye kwisanga mu bwoba bukomeye cyane. Ni nyuma yuko bavuga yuko bongeye kubona drone muri iki kirere, ibintu byabateye impungenge zikomeye. Amakuru aravuga yuko icyateye impungenge n'ubwoba bwinshi aba baturage nuko ngo iyo ababonye drone babiteguye yuko byanze bikunze hari ibitero bigiye kubagabwaho. Amakuru akabavuga rero ko abaturage bongeye kujya mu bwoba bukomeye cyane. N'amakuru aturutse mu
mu bice bya Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru yageze aka kanya hanze akavuga ko abaturage benshi muri ibi bice badatuje kubera ko bongeye kubona drone muri iki kirere. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko ibikorwa by'ubuhinzi, ubworozi, ibindi bijyanye n'ubucuruzi ngo byakomwe mu nkokora kubera ubwoba bw'iyi drone. Nta yindi mpamvu kandi ngo nuko bamaze kumenyera ko iyo hagaragaye drone muri iki kirere ikurikirwa n'imirwano. Icyakora nubwo abaturage bavuga ko umutekano wifashe neza muri rusange, amakuru aravuga ko kuri uyu mugoroba aribwo iyi drone yagaragaye. Akavuga ko drone yagaragaye mu bice bya Gakenke werekeza kwa Murima, aho haje kumvikana indege ya gisirikare itagira mu pilote izwi nka drone, bivuga ko yateye ubwoba abaturage. Hari amakuru avuga ko iyi drone ngo yaba yateye n'ibisasu, nubwo kugeza ubu ngubu bitari byasobanuka. Kugeza ubu turacyarimo gukurikirana iyi nkuru neza. Bamwe mu baturage ariko bagize icyo batangaza, bakaba bagize bati mu kanya gato twumvishe drone irasa ibisasu byumvikanye mu gice cya Gakenke werekeza kwa Murima ni muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abaturage kugeza ubu ngo baracyategereje kumenya ko ibintu byifashe. Mu mezi ashize munyemerere mbibutse ko abarwanyi batwirwane ko batangaje ko bigaruriye ibice bitandukanye byo muri Minembwe no muri sekiteri ya Itombwe birimo Mikenke, Biraro, Mbiri, Gipupu, Giseke n'utundi duce twinshi. Uyu umutwe kandi uvuga ko ugenzura ibice byo muri teritwari ya Fizi birimo Rwisankuku, Pwezero no kwa Murima ndetse n'ibice byo muri sekiteri ya Rurenge birimo Kimete, Kabanju n'ahandi. Nubwo bagenzura ibi bice ariko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo ntago ibi babyishimiye. Niyo mpamvu bakomeje gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo barebe ko abakongera bakisubiza ibi bice byose. Abaturage baravuga ko nyuma y'izi mpinduka abahise bagira ubwoba bwinshi cyane. Hari bamwe bavuga ko kubona iyi drone ngo byongeye guteza imidugararo n'ubwoba bwinshi mu mitima yabo. Ndavuga aba baturage. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru turimo gukubita tubangura, ariko ntago byambuza kukwibutsa niba wamaze kugera hano ku Ibendera TV unyemerere nkorere like kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano uze kunkorera subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Reka dukubitire muri Warikare. Abarwanyi ba Wazalendo biravuga ko bongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu gace ka Bureusa. Abaturage bo mu gace ka Bureusa ni muri teritwari ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru batangaje ko bahangayikishijwe n'ibikorwa by'ubusahuzi n'ubwambuzi bituruka ku bitero byagabwe aha muri bice mu masaha y'ijoro, aho bavuga ko byakozwe n'abantu bitwaje intwaro bikekwa ko ari barwanyi ba Wazalendo. Nk'uko amakuru aturuka mu baturage abivuga, abo bantu ngo bitwaje intwaro binjiye mu ngo z'abaturage mu masaha y'ijoro batwara ibikoresho bitandukanye birimo ibiribwa, amatungo, amafaranga n'ibindi bikoresho by'agaciro. Hari abaturage bavuga ko banakubiswe cyangwa bagaterwa ubwoba kugira ngo batange ibyo bari bafite ku neza. Abaturage batuye muri Bureusa bavuga ko iki gitero cyabaye nyuma y'iminsi aka gace karimo umwuka mubi w'umutekano w'imirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'imitwe ya Wazalendo yakunze kuvugwa mu nkengero za Hangaha. Ibi rero bikaba byatumye abaturage benshi batangira guhunga cyangwa bakabura amahoro, abatinya ko ibikorwa nk'ibi bikomeza kwiyongera bikaba byabagiraho ingaruka
zikomeye cyane. Abayobozi b'inzego z'ibanze n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu abasabye ko hakorwa iperereza ryihuta kandi ryihutirwa kugira ngo hamenyekane abagize uruhare muri ibi bitero kandi babihanirwe bikomeye cyane. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru n'umunyemerere dukubita tubangura twerekeze no muri turi rero haravugwa inkuru ikomeye kandi anateye ubwoba. Nyemerera nkubwire ko hamaze kubarurwa imirambo yavumbuwe mu rusengero n'igitero cyagabwe mu rusengero. Ibi ni kirego abantu mudukurikiye hano muri aya makuru ku Ibendera TV, aho imirambo igera kuri 10 kugeza ubu ariyo imaze kugaragara. N'agahinda gakomeye kandi gakomeje kwiyongera mu ntara y'Ituri nyuma y'uko imibiri y'abantu 10 yaje kuboneka mu rusengero rwo mu gace ka Mungwiko nyuma y'igitero cyahitanye abantu benshi cyagabwe ahangaha muri aka gace. Aya makuru yongeye gukangura impungenge ku mutekano muke ukomeje kurangwa muri iyi ntara, nk'uko amakuru abitangaza aturuka mu binyamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo iyo mibiri cyangwa se iyi mirambo yabonetse nyuma y'igikorwa cyo gushakisha abari baraburiwe irengero nyuma y'igitero cyagabwe n'abarwanyi bakekwaho ko baraba mu mutwe wa ADF. Abaturage baravuga ko bamwe mu abahungaga bari barahungiye mu rusengero abizeye ko abahabonera ubuhungiro, ariko nyuma ngo baza kuboneka abarishwe urupfu rubabaje cyane. Abayobozi bo muri aka gace batangaje ko ibyo byatumye abaturage bongera kugira ubwoba bwinshi, cyane ko ibitero nk'ibi bikomeje kwibasira abaturage b'abasivile. Hari imiryango myinshi kugeza ubu ikomeje gushakisha abayo baburiwe irengero nyuma y'ibyabaye. Iki gitero kibaye nyuma y'uruhererekane rw'ibitero byagabwe mu duce dutandukanye twa Ituri, aho abarwanyi ba ADF bashinjwa kwica abasivile benshi, gusahura imitungo no gutwika amazu y'abaturage. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma abaturage benshi bahunga berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano cyangwa bakerekeza mu nkambi z'impunzi zitandukanye. Abasesenguzi baravuga ko nubwo ibikorwa bihuriweho n'ingabo za FARDC n'iza UPDF bikomeje kurwanya ADF, ariko bigaragara yuko uyu mutwe ukomeje kugenda ukaza imbaraga. Inzego z'umutekano zikaba zakomeje ibikorwa byo gushakisha abagabye iki gitero no kurinda abaturage, mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu isaba ko hakorwa iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane neza uko ibintu byifashe mu by'ukuri. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru, ni munyemerere mbabwire yuko mikrofone ya Ibendera TV tuyerekeje muri teritwari ya Ituri. Nkubwire yuko butuvugana abarwanyi aba ADF baravuga yuko n'ubundi nyuma yo gushimuta abantu benshi, ubu abagera ku 9 bose bamaze gutoroka. Abarwanyi ni nyuma y'imikwabo yakozwe na FARDC n'igisirikare cya Uganda. Ni inkuru nziza yaturutse muri teritwari ya Mambasa mu ntara y'Ituri, aba bantu 9 bari barashimuswe n'umutwe witwaje intwaro wa ADF bashoboye gutoroka nyuma y'ibitero byagabwe n'ihuriro ry'ingabo za FARDC n'iz'Ubugande UPDF ku birindiro by'uyu mutwe. Nk'uko amakuru yabitangaza, aba bantu 9 ngo barimo abagore 5 bari barafashwe bugwate kuva muri Gicurasi muri uyu mwaka, bafatirwa mu gace ka Byakato mbere yo kujyanwa mu ishyamba rya Iraq, ni muri sheferi ya Babira Bakwanza, aho bamaze ibyumweru byinshi bafungiye. Abacitse ku icumu cyangwa se abatorotse
abarokotse bavuga ko amahirwe yabo yo gutoroka yabonetse nyuma y'uko ibisasu n'ibitero byagabwe na FARDC ku bufatanye na GPDF byahungabanyije abarwanyi ba ADF bikabaha icyuho cyo gutoroka. Amakuru avuga ko aba baturage bageze mu gace ka Rwemba ku mugoroba wa kane ni ku mugoroba w'ejo tariki enye Kanama muri uyu mwaka w'ibihumbi 2026, ariko bakaba bakageze bakura n'ikindi kibazo gikomeye. Bamwe mu baturage bakekaga ko ari abarwanyi ba ADF bageragezaga kubagirira nabi mbere y'uko polisi y'igihugu ya Kongo n'abasirikare ba FARDC batabaye bakabarinda. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru turimo gukubita tubangura, niba hamaze kugera hano ku Ibendera TV ndakwinginga ngusaba ngo unkorere like, kuraza kuba ugize neza. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV unkorere subscribe, uraza kuba ukoze cyane. Nge nitwa Mukada, turacyari kumwe muri studio za Ibendera TV muri aya makuru agezweho akura ya masaha. Ni munyemerere twerekeze muri Guinea Equatoriale. Ubu ngubu iki gihugu gikomeje kurebana yingwe n'igihugu cy'Ubufaransa bapfa inyubako. Umubano hagati ya Guinea Equatoriale n'Ubufaransa ukomeje kuzamo agatotsi gakomeye bitewe n'amakimbirane ashingiye ku nyubako iri ku muhanda wa 42 Avenue Foch ni mu gace ka 16 ka Paris. Iyi nyubako yahoze ikoreshwa na Teodoro Ngwema Obiang Mangwe uzwi nka Teodore, umuhungu wa Perezida Teodoro Obiang Ngwema Mbasogo, akaba na Vice Perezida wa Guinea Equatoriale. Yaje kugirwa ambasade y'icyo gihugu mu Bufaransa mu gihe ubutabera bw'Ubufaransa bwari butangiye kuyikoraho iperereza mu rubanza rw'umutungo bivugwa ko wabonetse mu buryo bunyuranije n'amategeko. Mu mwaka wa 2017 Teodore yahamijwe n'urukiko rw'ibanze byafitanye isano n'imitungo yabonetse mu buryo butemewe n'amategeko. Icyemezo cyaje gushimangirwa mu bujurire bituma ubutabera bwo France buhabwa uburenganzira bwo gufatira imitungo yari muri urwo rubanza irimo n'inyubako ya 42 Avenue Foch. Mu minsi ishize ubuyobozi bw'Ubufaransa bwashyizeho ibirango bibuza kwinjira mu bice byinshi by'inyubako, ariko busiga hakoreshwa na serivisi z'abashaka visa. Iki cyemezo cyarakaje Teodore ahita yirukana Carmelo Mvone Nessa wari ambasaderi wa Guinea Equatoriale mu Bufaransa. Joan Ndonge Ngwema Mbengono warasanzwe ahagarariye igihugu cye i Geneve niwe watoranyijwe ngo amusimbure. Gusa amaze amezi imarabo ataratangira inshingano ze kuko atarabasha gushyikiriza Perezida w'Ubufaransa impapuro zimwemerera guhagararira igihugu cye. Guinea Equatoriale ivuga ko izemera ko atangira imirimo ari uko yemerewe gukorera muri iyo nyubako ya Avenue Foch. Kugeza ubu rero ibi bihugu byombi bikaba bikomeje kurebana ayingwe bipfa iyo nyubako, ibintu bikomeje gukomera no gufata intera yo ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba Ibendera TV mudukurikiye muri aya makuru agezweho kuri aya masaha ku Ibendera TV, nimunyemerere mbashimire cyane hanyuma twerekeze ku musozo w'aya makuru. Mwakoze cyane mwese kubana natwe, abantu mwagize uruhare muri aya makuru mwese mwakoze cyane. Abakoze like mwagize neza, abakoze subscribe ubwo navuga abashyashya mwakoze mwese. Rero isango ni isaha mu gitondo ku makuru araza kubagezweho ku munsi w'ejo. Tuzasubira. Nge nitwa Mukada, mwese ndabasezeye muramukeho, mugire ijoro ryiza, mugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde kandi murare hajyana hatajyana harare umwanzi.